Mmuso o re o ka letefatša kiletšo ya mesepelo ge palo ya diphetetšo e ka golela godimo. Naga e amogetše meento e dimilione tše 15. Palo ye nngwe ya meento e abetšwe batšofe. Tona ya maphelo ngaka Joe Phaahla o re lekgotla leo le šetšanego le merero ya COVID-19 le ya go lebeledišiša ditifkarata tša go laetša ge e ba motho o hlabetše moento. Ditifkarata tšeo di ya go šomišwa mafelong a batho ba bantši go etša mapatlelong. From a government point of view, we want to make available the certificate and make sure that it has good protection and that it is reliable information derived from your electronic vaccination data system. When your certificate says you have had one jab of Pfizer, it must be real. Palo ya diphetetšo tša COVID-19 ka provinceng e theogetše tlase. Province e nepile go entela batho ba 75,000 ka beke. Tonakgolo Sesintombela o tsebišitše gore ditliniki tša province di ya go ba le mafelo ao go entelwa go batho. The Free State Province currently has 316 vaccinators and we are recruiting to have more, and we are planning that our clinics and our hospital should become the permanent vaccinators. Mmušo re bao ba lego ka tlase ga mengwaga e 18 ba ya go hwetša moento morago ga ge nepo ya batšofe yeo e beilwego e fihleletšwe.